कांग्रेस न मणिपुर बु ATM machine ni haina loan na maming on thok lamle BJP mathang sahidigi single use plastic si na bathingлагani Union Minister Bhupendra Yadav कांग्रेस न पालिंगै दा मणिपुर बु ATM machine ni haina loan na maming on thok lamle haina BJP gi मणिपुर in charge su oiriba BJP gi national spokesperson Sambit Patra na phongdokre wafam singasi Bishnupur AC gi manung chanba polling number 18 kha potchangbam da miyam galoina na radio da sandokpa Prime Minister Narendra Modi gi marphumari shubam man ki baat punatami nabagi thoram da phongdokhi bani thoram adu da saruk yaraduna Sambit Patra na makha ta na hai Congress na Manipur state pu ATM machine ni haina aron mamaming tholamki makoina Manipur bu sel pekpham oina khalamki Congress na palingi matamda sel mathau tarakpada Manipur da laktuna sel peknarami अदुबु नरेंद्र मोदी न लुसिंग बीजेपी की लेंगाक लाकपदगी कांग्रेस की ATM machine ओरंबा मणिपुर ngसिदी ज्वेल ऑफ इंडिया ओइरे मिपुम खुदिमक मसागी हक फंगदुना याइफा थौरांगदा संगसिन बंगमले मणिपुर हौजिकती इंजिन अनि पानबा लेंगाक ओइदुना साउखत लंबीदा खुमांग चाउसिन संगसिन बंगमले हाइकी महांगना हाय मणिपुर असि साना खोनबगी लमदा मांगजिल थाबग लोइनना ओलंपिक गेम्स ता सानरो क्या पुथोक्तुना लेबाक की मिंगचत पुथोरकपता नतना लेबाक असिबु स्पोर्ट्स की लमदा मांगजिल थानब होनरिबा स्टेट अमनी मसिना मरम ओइदुना मणिपुर बु इंडिया की स्पोर्ट्स पावर हाउस हारगसु खंगनरी महांगना हाय नुमित खरनी की ममांगदा PM नरेंद्र मोदी ना काशी विश्वनाथ की गंगादा लाइख्रोमदा मणिपुर की लेरुम लेंग्यान फीबु इंदुना खुरमकी मसिना ताकपदी मणिपुर बु अवांग थाकते इकाई खुमनै हाइबनी इंडिया की अतई स्टेट सिंगी फी इंदना मणिपुर की लेरुम लेंग्यान फी इनखिबा असिमक मणिपुर पु इकाई खुमनबु उत्पनी अमदी थमोइदा लाटपनी कांग्रेस की मतमदा मणिपुर की लुसिंग बसिंगना सेंट्रल लीडर सिंग उनना बहोनबदा अवाब ओइखी सोनिया गांधी राहुल गांधी उनना बहोनबदा मतम खजिकता फावबा पीबीखिदे अदुबु BJP लेंगाक लाकपदगी हौजिकती यूनियन मिनिस्टर सिंग याउना सेंट्रल लीडर सिंग नुमित खुदिंगी मणिपुर दा लाक्तुना मियामगी अवार अपा सिंग हंगलरे खुंगंग दा चत्तुना मियामगी याइफा थौरांग दा सरुक यारारे मसिगी मनुंग चन्ना ngasisu यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव मणिपुर दा लाक्तुना मियामगी मरकता तिल्लिबसिनी मसिगी ममांगदा बिष्णुपुर की करंबा खुंगंग अमदा कांग्रेस की यूनियन मिनिस्टर लाखिबा यावखरबगे हाइना महांगना हंगखी तोरमदु दा सरुक याखिबा BJP मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज सु ओरिबा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अमसुंग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ना हाई लेबाक सिदा मथंग सहीदगी सिंगल यूज प्लास्टिक सिनबा पुमथिंग थिंगलगनी खुंगंग असिमकना लू नाना थमनब होनबगा लोइना कोइबी फिबम ngaktuna thamgani mahangna hai lakadoriba mikhaldasु BJP na amuk hanna mai paktuna manipur da BJP gi lengak semduna saukhat lambi da soidana sangsin bangam lagani haina su phongdoki thoramadu da moirang kendra gi MLA P Sharat Chandra oinam kendra gi MLA Radha Kishore Bishnupur SC gi hana gi MLA Govindas Konthojamna singba mioi sing saru yakhi atopa pawmana hojik paliba BJP lengak sidi imung da sanglaga mi hat pangamba lengak ni Congress BJP लेंगाक लाकपदगी मंत्री दोलान सना तसेंग उबा फंगले हौजिक पालिबा BJP लेंगाक सिदी मुंगद संगलग मी हातपंगम लेंगाक नि हाइना खुंद्राकपम केंद्र की कांग्रेस की MLA लोकेशन फोंगदोखरे वफम सिंग असि यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन वाइटोन मनिंग लेकाई ने सिंदुना वाइटोन मनिंग लेकाई मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल संगाबगी थौरमदा फोंगदोखिबनी महांग हाई पांगल कल्ले हाइदुन मिसम मियामबु करिसु लेतना खन्नब होनबरा BJP ना पानबे स्टेट खुदिमंगना मी पंगफादा फाई अमदी रेप केस सिंग मसिंगसु यामली हौजिकती सेंटर द ओइरो स्टेट द ओइरो BJP भोट कानबगी लंबी अमा फावब लेत्रे महांग हाई लाकदोरिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलसिदा करिगुंबा इखोइना फजना भोट तहुद्रबा अमदी मियामना अफबा मिहुत खलौद्रबदी इमा लेबाक मणिपुर असि सोइदना मुटखरगनी मणिपुर मियाम अवाफमदा तागनी सेंटर द पालिबा BJP लेंगाकसिना लोमी सुंगबु ओट नैबा लेप्ते लोमी सिंगी मायोक्ता लो पास तौकी अदुबु लोमी सिंगना मखोइगी मायोक्ता इरांग हौरक्तुना लो अदु अमुक हन्ना हंदोहनकी महांगना हाई केंद्र सिदा बोट लेपकनी हाइना चोंगथोरलिबा सिंगना आइना तौखिबा थबक सिंगदगी हेना तौगे खनबियु मदुना तदना पंगांग दंगांगबदी मियाम तानिंगलोय ngamlabadi aina tawdaba thabak sing tawge haina miyamda lauthokpiyu haiki थोरमदुदा सरुक याखिबा वाइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान की थौपुरिबा सुरबलाना हाई मणिपुर BJP लेंगाक लाकपदगी मतम अमदा मियामदा फिल्म उखिबा मंत्री दलान सना ngसिदि तसेंगना उबा फंगले हाइबगा लोइनना लाकदोरिबा मिखलदा अफबा मिहुत खलसी हाइना फोंगदोखी अतोप पावमना CMN बिरेन हंजिन इहाकपु BJP दा यावना बाहायरकपा लै एल जयंत कुमार BJP na lusing basungsina ba Manipur lengak sigi lusing bo eriba Chief Minister N Birena yamma toina amadi hanjin na ihakpu BJP de yauna bahairak palai adu bai hakna kaidonungda National People's Party NPP THADOKTUNA satloi miyamna ibu BJP de yauragani haina sandokliba si thajabiganu haina kaisamthong kendra gi MLA oibatana tana NPP Manipur State ki lusing ba mo eriba L Jayant Kumar na haikre
wafam si ngarang numidang kaisam thong kendra gi manung channa Imphal Municipal Corporation IMC Ward number 9 Sagolban Maino Leirakta lakadoriba State Assembly mikhal ga mari leina na pangthokhiba miyam gi oiba mifam amada El Jayant Kumar na miyamda phongdokhibani mahangna makhata na phongdokhibadadi mikhal naksil lakpa ga mari leina na kaisam thong kendra da miyam gi seba tawgani haiba miyamna masak amukta ukhidriba miyoy kya gi photo handak uba phangle adubu poster na mikhal da mai pakani haibasidi leite hojik kaisam thong kendra gi leirak khulak amadi lambi singda intending candidate ki poster na wai saire loina na kendra gi miyam bu mit thakat hanbagi thabak chatharagle maduna kendra gi miyam na kanabu mihut oina thagat kadage haibududi miyam na lepkadawani poster na lepkadawana te haiki atopa pawmana MLA Radeshyam na lana mingcha thian na bo honarak palaibak thiwani Pramot Vote ka mari leina na Heirok ta thokiba laibak thiba thogdo adu ka mari leina na Kendra sigi MLA Thoksom Radeshyam na ngarang media da thamkiba mahaki warol da Kendra sida Congress ki nongoi paiduna satpa miyoi manga taruk leiri haiduna Thoksom Pramot aigi ming panbiduna MLA na miyamda lana uhana bo honari basi yamma laibak thibani haina Heirok part 3 dagi TH Pramot na phongdorali nasi Heirok part 3 sampra thongda leiba Thoksom Pramot-ki yumda pangmi singa unaba amada mahangna makhata na hai achumaran masak maming khangdana mi amabu hekta ming pallaga lana uhana bo hona basu matungda tobiganu hairaduna mahak ka MLA ga nungaina da basu laikide migi punsi amabu mangnaba lana uhanba amada ngang basi matungda tobiganu mamangda su Heirok Thoksom laikai da dukan amada mahakna kwa charingai da masak khangda basingna nongoi kapsilamduna mahak bo hana bo hona rambagi thodok kya su laikre madugi su mi pharga case amasu hojik phawba leiribani hairaduna MLA na lana pau sandopiganu haiki atopa pawmana combine team na lalholup amagi miyoi ama masing yamlaba khulai ga konana phagathre Imphal East amasung tarataruk suba Assam Rifles ki apunma combine team amana sathakiba counter insurgency operation da tampaki lalholup amagi miyoi ama masing yamlaba khulai ga konana phagathre khulai ga konana phagalaba lalholup amagi miyoi adugi maming Mayengbam Amarjit Singha sahinani phumari apokpa leikidraba ibocha kawi Pangal tabi Sairel lamkhai dagi hojikna Langol Game Village Zone 3 da leibani hairi Pagalaba miyo adu ngasi Imphal East ki SP gi conference hall da pangmising gi mamang da putholaduna Imphal East ki SP M Pradip na phongdokhibada ngarang nungthil pung manga makhai rom tabada khabam laikai area da aina yada miyo khara leire haiba kangnaba paw ma phangwadagi Imphal East ki additional SP Roni Mayeng bangi mieng makhada OC commando TH Henry amadi hangang police na tarataruk suba Assam Rifles ki kangbu amaga loinana khabam lamkhai auto parking da lalhulup amagi cadre asi phagat pangamkibani mangondagi 9mm gi pistol Glock amadi magazine 9mm pistol seized Seyur .22 gi pistol 9mm gi pistol ga loina na magazine 9mm gi maru kunthra hundoi .22 gi maru tara Bajaj scooter number MN06 SA 3010 amadi mobile phone amasu phagat pangamki mahak pu wahung pahung chathabada se hi si August thada lalhulup amagi boge kauba amagi khuthangda yaukibani loina na hairiba khulai singa si numit humni gi mamangda masakhangda bamiyo amana mangonda sinaram kibani hairi Paramamiyo edu hangang police station na sinakhibaga loina na makha taba wahang pahung chathakhre hairi